第一位唱演歌手，他始终致力于用音乐带领世界感受吉尔吉斯斯坦的民族文化。今天他将突破自我，带来一首与以往截然不同的原创作品。让我们用最热烈的掌声欢迎 Nur Chorlupong 带来 Kalay Bilem。 Лирикалык сезимдеги сүйүүжөндө ырдайм. Каалай берем деп аталат. Аны гитара менен ырдап чыгарган ырым сиздерге аябай жагат деген ойдомун. Bir bolu vakit kelbesi da bir bolunu daim samay berim. Sezimimde balay albasan da bir gana özüngü arnay berim. Senden jakşılary joluksa da bir gana özüngdü kalay berim. Sorması jok senin gözlerinden, manisi jok senin sözlerinden, sözlerimden sezimimde düşün albasan da bir gana özüngdü jakşı görem. Sağa biri, her biri yazılgan sağa degen. Bir bolu vakit kelbesi da bir bolunu daim samay berim. Sezimimde balay albasan da bir gana özüngü arnay berim. Senden jakşılary joluksa da bir gana özüngdü kalay berim. Bir neçe yıllar ötkünden keyin bu sezimlerim öçkenden keyin öçse keyin abalım gülgülü görünse da bir ok bugün men kaygıra berem. La 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 la. Yazılgan sağa degen. Bir bolu vakit kelbesi da bir bolunu daim samay berim. Sezimimde balay albasan da bir gana özüngü arnay berim. Senden başkaları joluksa da bir gana özüngdü kalay berim. Bir gana özüngdü kalay berim. Bir gana özüngdü kalay berim.
she left her soul, but it's very memorable melody. 第一个上场肯定压力会特别大，但没有想到你勇敢地把这样的压力给化解掉了。虽然语言是有国界的，但是情感是世界共通的。我在你的歌声当中感受到了那种自如，还有疗愈，所以我自己也特别的开心。非常感谢你把这样天籁的歌声带给所有的观众朋友们，谢谢。чоң рахмат, сессия. Құрметті Нұршолпан қарындасым, талантыңызға тәнтіміз, ризамыз, даусыңыздың жергілікті ағайындардың қолдауын, қошеметін көріп отырсыз деп ойлаймын. чоң рахмат. Уруксат берсеңиз, ушул ырым жөнүндө айтып берейин. Бул ырым лирикалык чыгарма, сүйүү жөнүндө чыгарма, махабат жөнүндө чыгарма. Сен кандай гана учурда болбосун, дайыма бир гана адамды, бир гана инсанды өмүр бою сүйүп өтө турган жөнүндө чыгарма. Әдемі өнердің, риясыз махаббаттың, бейбітшіліктің символы болып, махаббаттың көгершіні болып, ән әлемінде, өнер әлемінде, махаббат көгінде қалықтауға чоң рахмат. көп рахмет. 这首歌我很喜欢，很有律动感的一首歌，又不是那种大起大落的，但是很好听。 Nurchulpan had a different song this time, and she had really nice and beautiful touching melody while she was performing especially. I can say that she was sexy this time, if I may use that word. I could feel that she is more in her vibe. She opened the show, which is always hard,